به دیتنا چاودێرانی سیاسیی di nehada dem giring e ji bo çareserkirina êrişên siyasî li Herêma Kurdistanê ji ber ku mawayekê dirêj e çavarê dihêtkirin layanên siyasî bereyên danostandinê êrişên xwe çare bikin û Perlemanê Kurdistanê bihêt karakirin, nexasim e digel wan guhrankariyên li deverê dihên encamdan û diyar dikin eger rewş bi vî şêweyê bimînî dê gelê Kurd tûşî êrişeyên mezintir bin. Lewra daxwaza wan ji hemî hêz û layanên siyasî ew e di vî demî da کاربکرێت ji bo êkrêziya navmala Kurdî. Em perlemanê xwe evet pitir saleke yatiye pêkeftin. Eger mesela nûke em behsê hindek tişte dikin wekî referandum û serbixwîyî sibahî her tiştekê wisa emeliyeke wisa prosekê wisa em encam bidin biçûna min ya mühim e ya fere perleman ra derbas bibît. Delîveka zerîne piştî bihara erebî û piştî شر داعش دیماهیت بوم کردا تایبت دلیو کوزرینه پتوی ام کرد خورک بخین پارلمان کارا ببید حکمت کیفیت سرسیکه کی حول بدن گندلی نمینید یعنی رکفتن ها بالناف برا لحن سیاسیت کردی دا چمکی گوهرین تروشالات ناوین دا یه برف گوهرینا چیت پتوی ام کرجی خو آماده کین ام بو وان گوهرینا همیا اندامکا سرکردایتیا یگرتو اسلامی دبیجید داخوازا ما ئەوە پەرلەمان بهێت کاراکردن و نەکاراکردنا پەرلەمانی چەندین کاریگەریên خۆ هەبووینە. پەرلەمان گرنگترین دەستگەهێ ناف کۆمەلگەهەیە دایە نەکاراکردنەوە پەرلەمانی ئەگەر توێ و کارتێکردنەوە دێ geleka zor bît ve rêjewê li ser civakî û her civakekê perleman hêta ektivkirine. Lewa heldestpêkê Yekgirtû Îslamî Kurdistan helwîstê wê yêrûn û aşkiraya û min divê pirêka kenala hedûpatî li ser vê çendê jî bikim ku Yekgirtû Îslamî Kurdistan ya gel aştewayî navxweyî û karakirina dam û dezgehên mîrî û yasayî nexasma perlemanî. و افچند دیار بیت قوناغا کار یکگرتوی دا نخواستما ویدی ماهی دا ماسر دا نکشلای پارتی دموکراتی کردستان و یکی اجتماعی کردستان هات یکرنل سر بابت رفراندوم و یکم داخواز هات یکرنش لایوان اوه که اف پارلمان لازم بهت کارا کرنه و اف هر دو بابت ته بیگ و بهنه پره برنه کارا کرلان پارلمانی و رفراندوم ایکو پیدی و گریدای و نه جاف دیری کرنه و چنده و نه استقلال کنه موقفیت کارتی کنه که زور دل دوره کتن افروکه روش بروش اف موقف و هلویست دوره هنه گهرینه صبحی ده اف دلیویت زیرینج دست ماجی چنو ده مخابنی راهلینو چه فایدهش به چنده نکت لوا کارا کرنه پارلمانی اتکاویت سر ملت همیا دیرکتنا لایانên siyasî ji hevdû hewlatiyên Herêma Kurdistanê jî zerarmend bûyne û bi tinê dê karîgeriyên nerênî li ser pêgehê Kurdan hebît nexasim e li ser astê deverê. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.